tia asase e ma asase twe no ho fi ye ho na wo ye Kristo ni na o sign nyama pa bi wo ho e de fi asase mo de ma wo na de na Bible ka for asase ho this and more and you ever say yes there na nyama ben so na ye ti asase a ama asase enhira na sese ye nya no yen sanka ntene ya ba besua de ya pa you are so many tie what you see e do won so abetim de wo questions in na ya ba ya be ma wa kwanya na we be sa questions in na ntene ya ba ba din ko wa de ya fa asase ho asase ya asase ya ba be din ko ma ntene ya need a great warrior prophet Gideon for years ago na so ja fa ya ne ba be din ko ma o so akwa ba
And so we see our medical got your set and a baby and come on area far as Mother Earth. And it's in some degree or what you may be the great warrior prophet Gideon for years. You see, I'm going to say, Ube to me, Ashayan Live, and Warrior Prophet TV, Warrior Prophet TV on Facebook, on TikTok, on YouTube. Maybe that's all. You can join us. As I do here radio, over some when you swap. You can join us on Facebook and Warrior Prophet TV, Warrior Prophet TV, Warrior Prophet TV on Facebook, on TikTok, on YouTube. Yaba begin command yafa asase. Yeka asase a Mother Earth eye dean na Mother Earth ede manipa. Dean so na nipa ede ma Mother Earth. Dean na nipa yetia Mother Earth a yentimi nya emu nhira. We ni de keka ho pii na yaba begin ho komo. Sunsun ahodo ban na te Mother Earth so asase so. Ense se nipa eye bone ede ti asase sunsun no. Na uye Kristoni a kwan ba na obefa so a wo begina asase so de abom pai a wo benya emu eye srade ananya mapa we ni de ka ho a ye ba bedi ho enkomo amen koma my spiritual father Akwaba the great warrior prophet Gideon for years edu men koma na Akwaba oye eye nkoso hene edema teacher mante osanso ye the leader and the founder edema God of Abraham Prayer Ministry. And also a spiritual leader and spiritual coach at my warrior empire. Young body, come on, Baba, my Baba. Mejusu. I want to be able to You who are not both for the room. I am more thing. Yeda, a year, okay, young pon, young coupon, I say. About your Baba didn't come on your fat mother. I think you pussy fly and a lot of questions. So, Abba. Okay. You can't mother asase eye dien a dien emfa so dien ma adasa a dien na nipa esese ye yo a ye benya emu mfa so de sunsun ahodo ban na omote Mother Earth so eye asase so na kwama ne fa so a ye ko sa Mother Earth nanim kwama ne fa so a ye de ye begina mu de abom paye aba ye ne yenim okay entene ye pese yesunyare okay me das yeka asase a onipa bia wo ba awo no ana onipa bia o te asase so so you Kristo ni so you bosomsom ni so you hwan so you chief imam so you hwan so you bia no o connect to asase onipa bia ye wo a asase ne jiwo furu man kaye it onipa bia connect to asase without asase no onipa wuntimi ntina ewiase yeah without asase no onipa bia ntimi ntina ewiase enu ntimi adie bia na wodoma nkoma de be mayen no de amasase sasase mfama yen yes adie bia wodoma nkoma be se yi adom nyame de be mayen no wode amasase sem asase mfama yen intasase wo yoba o multiplier de enu te se Mother Earth. Wouldn't say what the idea chef for my assassin multiply man. Only papa pen out the chef for my assassin to be multiply. Assassin or connected to be without assassin, only penny yes. Without assassin, only penny yes. Mama, because ye assassin ma. And you think you are dear back. Ye can't be or cop. Assassin didn't pay the back. Because also what tear form not tear no meaning back. Into nipa ya asase dia into nipa bia o connect to earth no enti no say earth na favor wa brabo ye basa wow yes enti nipa be di ya asase na be ma nipa di yes asase be ma nipa di oba enye abrabo abebo ne mpa abebo a kire onyankopon what we say abrabo ka ho ba asase na what so ne so ka ho because everyone is you from ufuma so na kire onipa ma ya wo ye na busu ya ofiri aba nyo bia na ye say ufuma wo eye ye fani sasase mo bi ye di ato trunk mu ana ye di ato bag mu di mi se see abia ne kofom okay onipa bia ye wo ho bibi kofom nti e connect to asase ye asase ne ma
So the asi ya asase no emma what you phone not here no meaning nipa nti ya asase no you can live with that asase nti esase ye di asase yi to nipa bia no wa ho se asase na amoawa untini mo abrabo papa na untini ndi onipa be di yie kwa asase ndema onipa be di asase ndema ye be satare asase ye benye sika ye tufri from ensu ye free from nka asase ye mada maye ana ohimi bia wo ne hima nti nyame ne hima na asase wow ya yes nyame o soro ye nyame trambe ya ye fom ye 90 aso ohi okwa ye mfi a ohimi ti eseso na ne hima ti fom wa sisi gaso Entiadia na ye ba yo ewo eye asase so a asase betima favor yendi asase ni ebi ne biane so ti ase yendi asase ni ebi ne se ye tu form agudie se ye nsu eda ye ko so ti ase obi wonu ma bondi asase ni bisa ho se asase na wote so no ede me wa yama asase na wa wote asase so yeah baby akosi dia na dia na wo yama asase na nsa na wo si dia na si so aba ye ngina ho yeah so obi koto asase a yeah wa ma ya esese wudi asase ni yeah ede ne dia na me koto asase esese me ye wa asase na so koto asase so ko sunsun ni pe bi bompaye mo ye niema wa asase no so ansa na koto na asase no so because we need to meet here asase yeah anti yanto asase sa keke yeah obeto yanto asase sa keke the didn't teach me what asase asi tu sunsa ba na ye nyesa yeah se mo dire ye brem ya tu niema bibira ato akwa no ti na Kristo fo ye brem nti na Ghana fo ye brem because ye niema bibiri aye den ya tu akwa sanity aba yengwale se makoto asase me de matua kia ewie yeah wo se ye bibi yeah bia me ni sunsun ni pa bia me mu na yeah ede na me nyo na asase no etiri fa mu niama pa empa ma me yeah ye woni ma obeye a bit me di niama papa ma because when you live bia you have to get a spiritual fan to back you Bible so ni fa ni ntimi nkyere ne nyonko ni fa ni kwa won be hwe amenem into lipa bia you need a leader spiritual leader to lead you and unto nyame yi Moses say won lead Israel one because you Moses ti nyame ne o te honhom ne bibi ba wo hunu so yes into lipa bia no pe obi a o ti sunsum ne o hunu ade na bibi ba wo hunu ayeden akyerew ni fra ye ni ntimi nkyere ne nyonko ni fra ye ni kwan you need to get a spiritual father. Na ontimi mu a wo abrabo na abrabo na wo bo no enkoso na sase na wo tiso na nkasa no asase because ade bia nipa be ye bia ye wasase so ade bia nipa be ye bia wo ye wasase so enti no se wan di asase ni an connect mother earth to favor you ya wa abrabo nsi onipa bia wa ye successful in life on am okwa no way sana braboti oba makwa ranti e kan se na wo si kase esese wo ye ndema bi egu asase so no me nim nipa efieru ano ade oye wo eye asase ne so me pese in favor me dem makwa ranti ana me tu okokro bi so na kro bia ne asase no se na e favor nipa e dia na me yo onipa bia no wo se edan bia na ya obi wa otu kwotena dan bi no nyema nyina asen na brabo sen e bia no tumi teden mo ho wonni onipa ohan otena dan ni mansa no otu amo abehan eto onipa bia okwa han dan ye so cleanse dan onipa bia okwa rent dan because obi etu na wo kwa akwaje Abanya Holy Ghost fire na me be cleanse. There be Holy Ghost fire no okay in the name of Jesus. There be nya be e adwuma. Cleanse no me nya na sign. Cleanse no meeting the salt. And any garlic. Ebe pamu negative energy be here there because when back no two yen. We need to Peter duro so Peter bosom so here there or them ho unim. Even if you run a unim the or they say if you honor. Also kwa kwatena ho.
Ebi anamo na wutu ya ansa na okotena ho. Anamo bi won ma wutu ya de o haw bere. Ntanamo bi ya wutu bi ya na enso kwa bisa ekohwehwe mu. Na ohunu sa anamo a me tu ebeboa me. Edi yedi ebeba. Ana edi nkoso beba. Ana edi o haw na mane ebeba. Yes. Okay. Oba yehwe enyama ban ana me Kristonia. Ese me de massa se. Na sase fi ho me. Onipa bia wo Kristonia so yo Kristonia so ye ho. Yeti asase no so. Ye ndi ni. Wutinya bompa, wetu fa communion ya bompa ye amasase no. Aka cho do man kuma se o masase e wuti so no because eso na wuti, eso na wudidi. Oba masase in favor. No man ye ma papa mre. Obetu bi nsefo so bompa ye amasase no. Amasase e favor. Utu yo Kristonia so ye ho, obetu mai. Papa, I want na me do wanna be what problem kakra. What problem? What say young fa communion one. And now say ensefufu. And then I be na ye di go for me because this only there. I want to say na wo go nsa. And now we did. The patch of family cost some, family cost 75 near kind review of the David ye. So yes, would you be good for my no interested libation? What's assassinate from favor because I saw now. Now that I saw for nobody I'm not you give from. I normally go from the Jumabe. So yes, I'm not why you call the bomb by you and assassin. Uko until you say obedience good for my wouldn't see it in the Saban Yamifi. Hey, yes, there been some Yamifi. One was a gift one in Kano Korania, then and children sorry man. Inti asore bani hunu no kore ne pe o se mami pe be pintina nyame bi no ye den sapa nyame fi baba ensapa ensade ne na se soft drink ya da bi betimi di wine komi wine alcohol wo na ya de nyankopon maburo o se na si Roman so in the bath be so o mu use alcohol so the asin wa pari ya Bible mi na o Bible mo so kwakoye ye friend say kwakoye entusu dudu a to ayi ensaka ho ida petition na wine o tight to sududu no yeah because ye bia na affordable Kristo ni bia tight ese so wo to ensaka ho aba o hiri ya ebe ka sa asore no mo kai ma wono no che to dia fie kai ma won sa ye hwe bibi e wo Deuteronomy 14:22 Deuteronomy 14:22 go ti fiat mo sin tutusuo dudu ho mra wo se entusuo dudu ho mra Ose wade aye waduane no baye. Ose wade aye waduane no baye. Wafuo mu da frisia no. Wafuo mu da frisia no nti so na nya biblical asofo ne gisika. Ndu ye duane. Oza. Yes. Ensese omo gisika nko. Ye duane. So ke ise gisika nko a no mo je no mo de ye je. O de body akwa awonye. Wudi makoko awonye. Sika nko a no mo je. Emu de na enhira wo mu. Ntu so du de Utimi pebiade udwan kwati de koma sofo asentutudu o za chikwati de koma sofo no baye ade bi a wo ye biara ntu yoku ani a ensu twa borode awuro ntu otini nyema fa ko nyame fie baba de ko manje no tapitechia kan udi fufu ni wi ano anu aguso baba de o ma sofo na bro yanko asa mo boro no mo boro da ni to finyira o mudi Oso wade a waduane no baye a wafuo mu da afihia no gitusuntusu odudu ma awurade onyankopon anim sa fa ko a wo beyi ni se ni din tena ho Ose na se okwan no ware se wo ntimi nsoa se okwan ne wa na wo ntimi nsoa aduane ne nkwa ton aduane no na edem ni sika na wo ya ben asori dan ne ho a no akoto aduane foforo na wo ton so no ton saka ho ensa no ode ensa be na no ode kan ye nkwa Ose na so kwan no ware a wo ntimi nso a efiri se fa ko awurade onyankopon ayi se wode ni din beto no ho ene wontam ware a sa na awurade onyankopon hyirawa ene eda ni sika na chichiri sika ni kura na simu kofa ko awurade onyankopon ayi no sa na fa sika ni bi to ade biara a wo kra akon do na ntwio ana wodwan ani bobensa ene bien bobensa nsa biara ano ye den ensa biara ano ye den ensa be na no ye den apio sa ani ade biara e ka wo kra e fa ka ho sa na fa ko awurade onyankopon ani anim na ma woni ufie ani nje enche
Tidia no be yamanya. What was them? Ya nyamesom no ya dane no. Njama Christopher ebere papa. Nyamesom na yeso ne nem no. Ya dane no. Ade asese ye yema ye hotoye. Ade asese ye di nyansa ne ye nimodie ye ne ku so dem pompa ye. Etwenre. Nyame wonye. Oso soro bo ade obo ana. Nti nyema ni bo ye nyansa ena wo de peye. But I never go on my near the sort of near Kaba, Prokoto, Jirekate, no. I want you. Now, Papa, introduce to do the or say for the Yawo crack on door. And no, what the glass or them one away the answer saying. What's a dear good you come up about for penny no one so the fear on. I be a come crack. I'm raw air tight now, you are so yes, I'm raw. Oh, yes, I'm raw till the no question. I'm get tied to a man of him. I'm yeah, Papa, what they and someone more than do a year. Sorry, feel what so for another deep for no. So watching. William said, God, I am. Set on normally. What about so bad news? So bad, the worst of the awkward shit there and found. Engine, what you over and what they bring you, dear. It's one say, a different brain, you, dear. Engine, then a man you pay bread. I was so fire 1 year made it to bed. But I lay yet. A family to a holy mother cross or a trackle and beam. Yes, a ding and a chili too. Would be a Ebenia Shepherd idea to me, ding. Then 2 up on that deal, Unia Shepherd. Oh, yes. You're 2 dear and the Unia Shepherd. Ban Crabia don't feel so. But Shepherd of the Fanas as is. You're 2 dear and the Unia Shepherd. Not yet in your mere Shepherd as a software, but on young Crabia as a software. It's the assassin of this Shepherd. Yeah. Necessary we are the answer assassin. The Wadia, you walk a lie, your man and assassin, and Shepherd. Papa, about today. Can you go? Every cost too often. Or send a radical most to tell. Today you are funny so baby in San or Babania and won't announce. They won't announce. Said and in Sabu, yes, into Wolf of Ranu as of the fee. As soon would do 43 days and what you knew after the fee. Yes. Well, oh, we are now. Oh, for Fro, no, the question if you would be fear can you make? And also true. I was so true. See, I said that also watching. When trouble friendly chetia. I want to tell him that the son and was just so watching. And you in trouble friendly beam, who do our way to be talking about Fano, no be disturb man. Oh, I also count. I also count. I watch you. You wouldn't hospital one night. I say, yeah, the 8 days. Oh, okay. Offering you crack. I won't know what can I not be disturb grounds. Yanko. Or say, on car the Krumbiara was it there? Who for a new also back on Columbia? No more Macron and the Columbia new also doing Saka. More Macron Columbia because he said 100 and baby at the end of Hogranda. Ya who are your ground? Will be just a clip of 40 year below. No, because woman knew no quarano. And I can't correct Chinawa, woman. Into the Ubacoswabre. See the Bible, Eka. Was a wolf of a new house of Basolifio, into one wolf from one Basolifio, and I know me now. I mean, when you want, because my cousins and me, women, 1 in a country. To ask me a way. Or send us an John and we drew Mamma. All for granting, all for gun, saying, I would be afraid. I would be out of the boss, Shafford, I would never was Shaff, any abronoma, and then cuckoo, a gem cook, out of the Bob and one for the every few years, a jablon, my Jew gang. So from the same to Madame, one software, or so family, or software. Oh, man, or some family or software, cut a cheer man, or some family or software, or some family, or software, cut a cheer, or so family or software, or software.
No so for family anim. No so for the family anim. No so for no patamano. No so for the day. On patamano. I no chako kwa so for onim de ode. Because to go to no atai ti wo mo san ti no. Omo we free ade e so wo ye. Enti wo ko to akola din ane. Nyama wo no makọ. Eso de wo de se nyama wo nyina kwa so for no. So wantini wantini anya ho hwe ma na ntu bedi because e bedi ntu na akola ndi be nya sebre wa asase so. Wow. Yes. Ana bebre atoto omomadi a ya di amonto on your form ya unu di a won said Tuska gu am so. ya tuska gu am so. Owo ba ne ebia akola no untu ni bi no bi be tuska gu no so to na ni monyam. Hey, yes, to tuta akola na ni monyam. No for fra. Ya tuni into all tuska gu no so no to bi bi e. aboso o de ne kwa sori kwesi adama ye bie di ni mu de Owo chere for so. fra ya mo bi na tuska gu akola na so. Ya bi Ne papa kwa mpene. ya bi empene. Owo a hospital ho na ne papa na. O se ya woni ma bi a ye woni ma bi a ye. Enye woni ma bi a ye nye. Ifre bibi men ho. Ye bibifo. And you don't compare yourself to white. And compare uni England for nya pe. Na bi o ma dunu nlo. So yes, sanity. Tinya ma bi wono mu a yenye eno na ma Kristo so ma ba form into bi wo problem pe no dia no ko so ho. Yes, no problem pe no dia no ko so ho. Because no ade a Kristo fo e se ye no ye jama konfo na ye no wo di gitu sa o di ju omudi. Yes, Omo ye the Bible kan you. Omo ye the na konfo be ye the Bible kan ye no. Be use Bible. So yes here. And so for the just so na we ka ba fifire. Omo tafa ho titi ni ba. All right, but Papa, according to ex mother ex, we are here. Yeah. Obi bisa say, used to need. I just so sorry for next mono normal say more bar for the na mo twa aboa mene na mo de gu eye form and no na ye de sere wodoman kuma sere saase no se wo how bi ba amanie bi ba musuo bi ba onje aboa we moja no fam patai ma ye kra o se Kristo be wo ye no ni moja no aso cover ho na so cover ho na mu musu bo na mu musu nye so ya cover ho na so ye no mu musu nye Kristo moja no ba akopa ne so ye ba so gu from but the nega na fo eton o se twa bibia mu ya bi ntwa bibia mu o se nkode nkoye boni biem na ye se yeso ne mu ama wo so enti Kristo na be wu ade wo ni nu nkwa no ye gu so ye bone no yeso se ne yan ebeba yeso enti Kristo ni ye bone a kane no se na wo ye bone a wo betwa odwan ade egu asase so ya yes wo de pacha asase no because so na wo ti ni wo ye wo ni wo twa odwan no yeso sofo okura wotena epom eye boni di amanfo ayere nom jeje ya amanfo azan eso twa na ntwe patama okura anti na ye wo twa na ntwe wo ntwe so na menwe Aba ade won say wo ka bi say tena nwura mu eye den obi adi bone e wo nwura mu wafo obi awo nwura mu enipa wo nwura mu ọmọ bo nsu waku obi wo nwura mu sani pakode na wa ye de eti asase na ne generation so asase be sori eti awo eno be connect wo ma universe no ano da hweki ne ebe ku ni nia no woti ni nia ni moja anya den anata ai tu du ko di obi wo nwura no ko ku obi wo nwura makara mo tu ni ahoto na mo ke fe na ahoto ni cha sori ti ya ya woni ma universe ne mpe we have spiritual laws a universe ne mpe no matter how our being onu obi ko da ade be yo kan yenko if I should be Genesis 4 verse 9 o se na Awurade ka kire Cain say ehe na wonu ai be wo ehe fasa na wonu ai be wo na o se minim me ya mi nua so twosofo ana o se ye ontinu ojimifo obi a o ka fun kan yenko na Awurade ka say eda na waye yi edie na waye yi wonu moja ne eretie mu fra wo fra asase so wo se wonu moja ne ye dan tie mu fra asase ne de report come oduma nkoma o asase ne de report come oduma nkoma asagi ado o se na afei wadumi wo fra asase a abie na no age wonu moja wadumi wo fra asase abie wano age wonu moja
Afiri wunsam no so. Sa wo do asase so a. Ewe nkoso ma wo ne onu ba ye biem. Yes, e bi obi wa wote asase so ne hwi nkoso ma no. Obre wa asase so. Wo di boni bia ma asase na so ye tia o. So yes yes. Oya bo shi go kotu fom de ase wo. Asase na so ye tia bia bia be ye bia no enkoso ma. Emema ni hia wa. E ye lime, e no petrified seed no matter no ma color draws. Tale kon. To you ya dia asase ne so tia. Inta asase na ye tse so no. Wonu no o kitatu. You could be bureau de my entire chef as if asase. You be di ku asase de my. Kan yanko. Oso do asase so awen kwaso ma wo no ba ye. Wo be yo kuboni ni asasa boni wa asase so. So be yo kuboni any asasa boni wa asase so. Adenti na se wo yo obi ade no ba ko tia go tia wututu foundation. So do tia for me no. To you be a dear, maybe to say you be a little back on Hamilton, I mean, call it, you call it the hour. A form of the man, I said on the man. What a man, as a seven so connected, that you will go back to a so better form. Or better, sorry, or better day, who bet your form, ain't just our city yet. As I seek it too, on as I seek it power, sanity. Or never so, or be sending a message by say, or no be now, Sam. Ena okotwi ne to ase e wa asase so na later omo se oba etwi ne to ase e wa asase so a oba connect to it oba moja kwa asase ni nja ya na asase ti ma dodo se ni wow na asase ti ma dodo se ni ma nti oba ro ne ho no de yi ni si form asase kasa because e ma ase ni e tumi abusumi bia wonu mmoja nti oba ro no ho no de ne to si form a eye no make ase ma eye wo na oya de na tia wo na nipa no oya no so akiro benu no ho ade o se onye den enu na akiro benu ho se de wotena ase eye no ba bi akira aboa me sa na yesa no nti de wotena ase eye no fa sa reverse ena se wo bodu ya na bi akyi so a wontimi na na age se wo hia sunsun nipa no adane ama wo jira wo you need a lawyer yeah Ubodio ne ade eche so ntimi na ne da. Ento uhinya sunsun ni pebi na wadane am because you need a lawyer. Odi asema akoko da se bakato ko fa lawyer. Yeah. Anti yampa ne se obi aye mesa ana obi aye obi sa. Wa twe ne to ase. Ewo ebia conversation bi omunyaye. Yeah. Na ache nipa ni hu sunsun so anso ye. Nipa condition enye dua bobia na ubo ya naba e bitimi di 20 years. Oh okay. E bitimi di 10 years, bitimi di 15 years. Into bi bo dua ni bi wono ho a enye nne ni benya. Sometimes when call adi sunsun adi bia obeye bia na connected to universe. The universe are going to pay you back. And then you're going to pay you back. The universe. Because you know, boy, you're the universe. Sick one share so. I be here, be one farmer. And until you hear the ania, your quasa, Simonia or farm. Young Cosso. Spirit to be free, sure, but as I say, I'm a permission, I won't mean Ellen did that. Hey, yeah. That's what is powerful. It's a mother. All right. Oma, obitim de nsa bofom. Ebia, ase me kasa si. Say ya mana ye adwuma. Yes, o frɛ no. O ye tumi, o ye spirit. So de nyame ye honhom na sa asase so ye honhom. Ohini bia wo ne hima, enti o nyame o ye ohene, ne hima na asase. Enti obi kwa idea omu no de nsa bo efom. No say me kasa si ya. Wamfa nsa kwa mbu fom wa. Eno na ye te. Asase ni timi kenya no. Kenya no. So theater so. Eno ham, me no nyina theater so no ham. O ma mani je ni peye. Ene na asase aso de etia. Hey, so tell so. Who did you want so? Who no musuo want so? No na so de, no na theater. Sanity. You should go 1 Samuel 7 verse 5. Or say na Samuel can say.
Munshia Israel nyina wo Mispa. Was munshia Israel nyina wo Mispa. Na me mo Awurade mpa ye me mam. Na me mo Awurade mpa ye me mam. Na Israel fo nyina hia wo Mispa. Israel fo nyina hia wo Mispa. Na Samuel sansuo hwie gu fa. Samuel ye den. O sansuo. Oh, katachie mante. O Samuel sansuo hwie gu fam. Samuel sansuo hwie gu fam. E wo Awurade anim. E wo he. Awurade anim. Eh, wase na matem. E wo Awurade anim. Oh, wase tikuni. O se e wo Awurade anim. E se Awurade anim. Samuel hwie nsuo. O to mmra na me nsire Awurade mam. Mmra. Na me nsire Awurade mam. Was sansuo na wo hwie gu fam Awurade anim. Nti wo sansuo gu fam bɔ mpa ye enye bɔne Dabi. O sa wo sansuo gu fam bɔ mpa ye enye bɔne. I must have be Baba mo say ya bosom sem. Na Samuel ne Samuel ya bosom kese Awurade anim akase bosom. So yazi. Go pa bosom kese anya oni ni nyame. First prophet in Bible Samuel. The first prophet in the Bible until the whole last prophet with Ghana hanu mo. We full see by. Una abeka say enfri nyame. The first prophet in the Bible. No the last prophet. I will full see by. No abeka say. Oh yeah, the last The last fake. We are the last fake prophet. And the Christoni. I told her be a sansuo good from a bomb pie, Sra, what do man come as Sra, or so that's some of me a crime and all bread. I hear Duma. I got the slap on the fat child and the man or slap my bonnet. Woman in Sra, mum. Woman in Sra, mum. A jabby, but Miss Sansu will rally you. Namin Dumuno. What's your son no horses on your car? Break it. I never oh. Now, Papa, what sounds so good from Sana? Obeka said, yeah, ever frank whom I would walk. Now, almost so moved. I mean, I would sense you not from we need a swan and ever trip to your friend. Yes. And Flower do man come fresh sorrow, me fresh form say, one. If more do man come in. So yes, sanity. 2 cents who you kill to the new sense you go for my and yet I saw for a moment to move. So no one boy. Oh, you got to move from. Like I never saw one by it. So yes, so that I do all the other. Also, I said, so she will come around here and so she will come around here. Now, would deem what that would deem what that now, cow horse say, cow say, yeah, rather bonny. So we are a rather bonny as some super form because the moment I mean, I'm a bonny assassin. Only young bonny assassin, I want to one each young I am legend. We you didn't the money and I mean, I'm assassin, Chia Maka. No matter than I left. About young days or more elements in the earth. Any part of more days are elements, you know, a year 8, Saturday, Friday. Yeah. I want to look at 8 elements. A good side and no more fast as any idea. There's one pie per communion where you go from per fan to be an answer for which you go from or per a you, any beans, any a brew. She good for Mama Assassin. I didn't use to copy you. You know, the good human actually could go assassin. Yes. I didn't know pity you. Now, me elements and your earth and so I mean to me, you'll be decided. Connected to earth, only be connected to earth. Only you need to know we will earth in it. Oh, that, yeah, only be will hit a new woman as I said, I it. You need to know what I know. Yeah, only be connected to earth. You need to be a whoop, I want to be an antithetical just like that. Is that? Oh, that's so. Now I'm sorry. Now we are answer one answer. Yeah. They're so connected. To me, be a master so connected to earth. All right. Well, only send a message said, and then was your friend is saying, Andrea, yeah, and yeah, a woman or the bomb party, or be such a bonnet, there be a new bonnet because assassinating me at Tissot. Yeah, a new bonnet. Now, sorry, Dan, if I say anything, assassination. And then this year, sorry, Dan, and you're not here. Only Panon, you're not here. We are not here, and so not see you are not here, but Sarko, not you, and then soon the Sarko in soon. Until you are assassin. Because you're feeling to be a job.
sanity aba omo elements earth yeah asase favor more than yenom a yen element in the earth yeah no more element in the earth in the class asase no ayawo bre kakra omo asase no mo bre omo fifa omo bre amani kofi fo na ya omo bre but wie na dem nkunim die ma and they are blessed especially amani kwame from they are blessed by nature because some asase say you they are blessed by nature say me ayo but when people be connected to earth until people be any group be asase no money bibi no so ma obi yeah okay to ma asase bibi no so ma baba dey na wo ma asase bibi a emma asase wo da na ko aso pa o ti favor a mo ba no be ni sam wo hwie nsuo gu nyame ani wo mespa esre bone ya Israel for na ye e wo wurade ani so yes nti tura bi a wobetumi to fanta obom pa ye guso wo hwie gu fom betuma to communion wine obom pa ye guso wo hwie gu fom asre osoro na asase se asase so na wote oma ne ma papa ni yedie ni nhira ebra wakwam na woni pa bone fo a woni na ti asase so so ma wabra bo nsi ni yedie woni kan wasama oba obisa okwa sorry bi na sofo ne se obu ne nsa ne pardon no on see after 3 days on fambra no fanya ade ma no obisa se what does it mean on fanko so yes sofo ne be isikaduro because yeah for pardon moja na na yes isikaduro for the use yeah because the moja be anosh nti ma wonye de on fanko sofo ne be jibi no obefa de moja to class adi yeah okay na obisa se wo bu nsa nso a yeah properly no esese wo sie wo fom a eno no nya bone fenti asase ne ya na because nti na ma ye powerful because mo moja na free o na asase je yeah nti na o ye very powerful no baba se me bompa ye na mi yi me nan ase e de bompa ya eno no eye adwuma na yeah so ni pa bia wo ko nyame anim so ro wo mpaboa because wo ko nyame anim wo se wo ko hene kase anim kura utimi ro mpaboa asa wa ko chia wo hene no wo koto asra sase no hene na nya wani madom aboa nti no ko hene pon anim a ye koto ansa ne ya chia no abi nti ni pepefo na bompa ya omo koto no mo do omo anim akafom enu nti na Muslims are very powerful yeah aba osi maba wade ho mpaye for so many years awade no emma obu ayi ni suban again na me kwa masase obu ayi ni suban ya so ya si na gede mu sa tu be sia na di thread eno to so emma wade ni enso so yes osu agege mi ko ha nya sase si wa gede mi si wa gudu onu ma mala madino okonfu adino osofo adino enti no be de nya wade because emma ho be di wachi uja ho no osofo no da no anwaro wa ha uja ho no hene no da no anwaro wa ha uja ho no okonfu no da no anwaro wa ha emma sasa be di wachi enti mo wa ware ho yede enti no na sase nya ehwe yes so yes wa ko di kwati poison ndi wa nya kwati what is aga da hadi be we di poison ni no mpako ni nya sa de tie baba se ye nyina na ye si so me bra wasase so pa me pabia o bra wasase so bia so bisa sase no aye boni bia sra sase no o si so afo no ye boni anu nti oni pabia so pro di fu di owani empo di fu ni efra ya na bi obedi we bia no aye boni bia ti asase no hwe ye koya kwankyira me ye direction ma to bia me ye no me wremu no na mapem ekira mi so nipa na wo ye ne ho adwuma no waye bibia ti asase no ti universe ne ma wo kwan se wo be free bibia ma ya wa ma free nipa abi si no waye nje do how be bro sana ya mechi obisa se abrabo boy onri obi a ho nanso promise and fail wona na afa pa obisa se onye bibi fa ma asase se na ebe ya promise and fail obi se ne bo so be bo na aye ye negative energy negative energy means you need spiritualists to assist you. What is the cost? Maybe it's not the earth e wa won fon so bia ba koye e bia won obi mo wo ba lo kwakoda obi nya ba lo santi e bia akotata ali bia hye ba lo ko won wanya
Yes, ultimate atade yes. Yes, the balok papa what to atade ya. And then I was so full so that I saw cleanse atade and washes because it will be the share atade and I would have gone to me and a tin pack. Yeah. Cleanse and again I find your cleanse. Oh, and you made the cleanse between the air cleansing, salt and garlic within air cleansing, cloves between the air cleansing, pepper, cinnamon between the air cleansing. Until one year my agra between the air cleansing and make between the air cleansing. And so atade afoforo. Yes. As I said, would be most any man. Yeah. And I said, pay and children can carry. No cheer French, no, you're going to know what you set at them. No, I have to worry you. Oriana ikita energy. Into negative energy be air water anymore, or hata will be free. Sanity. And our bomb motor pants, any brazier, any boxers of force, the other day, going to go about to share water sauce. Now, masturbate, to share water sauce, and I was starting masturbating. It be a spirit and what was a sauce in the 1 year and few now toy. What it didn't tell my home baby doors, so no agent, and what should I walk down? So yes, interview all more, who force you only low non shining higher no one who goes. But men don't say any jai because you know I want you to go into the best in the otter who be good in chin be gusso. Now we see, and I with my upper side from you. Now be a see. Simple. Okay. Sa nyamane na SSA o ye. Aba obi bisa say your friend say e bia nane na na bia hwie moja e de agu fom. Yeah. For years ago. Ono onim. Yeah. Ebeti banya nsunsu anso wono so enyan so a e de no mfa masase na on twe video. Generation. So yes, in ton on ma me de hwie moja bia agu fom ya pam bia. Would this 600 years ago ebenyam. Ebedu achi. And you need a spiritualist, not on a consultant. Now, I dear Biana or my year, no on reversing the back and on YouTube for us. Okay. Yeah. Okay. The Nipa Biano, the Yawa, and say, Bisa or Solo, no Bisa assassin. Okay. About Obisa, baby of fee, I any crew. Okay. Yes, say you do a year. Amanfo so ana yakaya no ose onko ni krom enti sasase ni betimi akodi atia na na it doesn't matter say onko krom masa onko krom sa pam de wachi ebenyam you know the apam to say light off do so ye ma ya obi agene de who abuchi ko abajo de it doesn't matter because oni pe bia no wo furuma e na kire busua wo firi About where yeah, also too good now. Yeah, uncle too good now. Yet me trauma pantre and answer a mamre so money. Yeah, that's what you be master and one music. Obi sase, Omutini Kona say Omunkuna and Chie. Na Omunfa Engu aye a bony one, so Mutu bon Omun. Obi sase no, and yet I was some does it have effect on him? Ene ne ma na sika ye moja so ti asin ye sika wo ye moja aya mpenifo nsem bi okan ene enkola na aba no omu mu ade so ti asin ne wo matoto omani awe ncheni ema bi ho no mo a onye den emfa no ene ko ja egbo obi ade ko ba motie bi titinem ko ja egbo ade mo e kira wo se wo nipa no aye wo ade nti wo ti obi mo obi a so the no tin na na you to e wusa ade e de nsan ye no wodi nsuo ye yida so yes e bia asase na wo ko yisika kokko no tumi wo ho no e de ne sesa wo ye I say we come what the man I want the pata na wo tu en amfa wo kranses yeah we question we are the power designer say I almost call mine inside. I almost cry. You are near poor dying, and I need nine more than ever. So, yes, almost one day now. Almost just no more. Or tiring now in the pie into the Zafana. There be also. Ebi aside to na neka say on obi onam ye fan kofi so mo re ni nyina wo ho
obisa say enyanom ye wo no so ana e depend ade nipa ne koye so ti ase unipa bi ye bibia na adwenya etaye chire ene man ye bon so ti ase ene honhom a wo frɛ ye e de ye saade. Okay. Yeah. Baba, I say again na meya asase betima memene eye me nshira e de yago. Obi wo no mu a and okuni nipa koda wo muram. Especially oni nipa koda e wo muram. It asase timi ye den e memene unshira. E na obi yiri a waye ne ho ade a wonim o fa na nature solitia. Eno de ebebeleka eda ho. Eno ya saade na nature solitia nti o pade a unya ne ntem. Ya mu amori amanfo yire no. Munye steady because we have spiritual laws. E wo hono. Obi gira waye ne ho ade a wonja no no okofa na e di problem ye den. Ebre wankasa wa brabo. Eno no so ye den. E ka no. Eno bi wa wakogina nwuram o masturbate gu nwuranim. Gu asase ne so. E di o how brew. E bogo niema tugu. E se wo niema because ye sperms and kafo. Oh za. Yeah. Nipa bi anesa wo sperm e kafo. And kafo nti na gisa wa ye bibi ansa na pie no. Yeah, and kafo. Ye do so ni bufo. Anti wo sperm kafo mo a. Yeah. Ha. Dream. Asase timi so yitia. Hey. Yeah. Ye buti mi fu. Asase timi so ntia woni ma bebre wono ma wo ya ekofo ha bro. Na mo mo dwonto dwonsogu haban so eni ensubu akogye no odwonsogu nsubu ni. E di problem bebra. Oh, okay. So the to go on my haban wo hono mo a no akodwonsogu so sa haban no ye dubrafu a obe how. E di negative energy beba wa brabo. Haban me na wuntimi ndwonsogu so. Obe na ye tuata. Odwonsogu so be ye ode. Ebe how pa. E di negative energy to to ya le yakura ama. Hey. Yes. And upon Jabba, you say, yeah, put me to Yama, they are him for you see a hen, and set I don't know. Or no, I have been out in the direction when you be a kind of go on. Odwonsogu no so a. Yeah, until the moment you to whom have so you need to be very careful. Making the problem I had. Ah, yes, yeah, okay. Upon Jabba, you say, Yeah. Odwonsogu so a, it's me ma ogonoria. No, of the network and Timima because I'm not Sabuno. Oh, okay. Yes, it depends. Jahabalia, who you be a, or you do use a good Habanja Fina Kodan. Because I have no mukita too. Yet frail and all by Haban Tekasa. And you be a best friend of the band, meet me so Tekasa. Indeed, Habana home. See me under my oxygen. And the air transfer carbon that was in the Yeni Pepianti related to the young Cotia dream ran in a day and Haban sanity. I see you took to so I did go from one. That's how you affect on us. It depends maybe I will tune to them. What he has it depends maybe I will go tune to maybe I will tune to go and tune to you more to you how the better. They go out if you know to tune to you go on. I do have a better. Maybe I want some way I go go hey. No go to tune to you go. I do have a better. Sana Yamati. Oh, okay. Okay. I say, my dear Juma for floor. Repesa a Jumano, a midi a woman. Beside you for Sadian, Diana Mayua, a Jumana assassination sono, a bit favor me. Yeah, all say, Yamaka Chile Bram so the neck was a say, and from sooner wire day. Ashasoma. Intima, as I said, from so Ashasoman, any war, what's not so about see. Didn't I see the video? But on point, yes, I saw the name cost. So the name cost I said the full sooner war, Ashasoma. To be able to say the full sooner one share so my other bread. And to the Sawu established business, be a Gine Juma. You want ye, now be a Gine Juma, no Juma Jina. Said you will be in Tinu Gunu. Will be in Tinu for Jumanin collocation and collocate here, Juma. And your business be a very establishment. And so Gine Juma. Unja bank almost all the record. Yes. Oh, protecting the love was going to go. Because your home will be a really sick.
oba be physical and to be a juma na obi e store bi e se wutimi gina no gina juma no papa no ye ne se obi a me mo okoro no to yes eno me kire wa asofofo ne ba kwa akoye se me kire no mo de ye luki di kakra kata chifo papa osisi kentimi nka ne nsemu yeah die no nyema asase asika betima ka ne nsem yeah ye wade a obeyama asase na ye wade a obeyama okran obu a ne kan ho ayefi sometimes you need cleansing to cleanse your soul and obi wono mo sika ne sika na hye ama to beyam garlic and cinnamon wo koda no na de asra won nsa na onan yeah papa won asase biem anadwo no obeyam garlic na wo de asra won nsa ene wonan onka so bia ho waye ready na o kwakwa da no na waye saade no obi bia na onye sika pe na bia bebum onye sika pe na intimi sin susu mo ne de wagina ka bia no ade bia tese ka wonsa no na yensem eho na yenkra bia eye den ewo yes intino obi bia na experience sa niema no oyam garlic ne cinnamon na odi ayeden odi asra wonsem ene onem na bia koda anapatutu no ayeden na wawo yes eno bi wono mu a oye adwuma pe no aboka okay oye adwuma pe no aboka eto pekuku upekuku anu apodi aba no pepe leaf ene egoro ene enne na wa shed wonsu anapatutu tu awonka so bia ho o sorry akan o someone no na feda for 7 days yeah aba wono asase biem yeah obi a obi wa okoye adwuma pe na adwuma na gu oye adwuma pe na adwuma na hye oye adwuma pe na adwuma no nyina ayeka upekuku unye kuku a no pe obi aba any believe any emme na wa hye no wonsu no pe sunflowers oil aka ho na odi adware anopa some sabi we dey some one na tinya mi mu na no wo ho de biara da onye obuafo no mpigyaw na dwuma bi a wo ye na dwuma ni ntini ngina ma wo ye dwuma ye so gina dwuma na so megu no sanity o si o chika na kan se won nsem obi wa wo fa ma wo so de ko Power for power come. Don't bet me accident this year. Omo fa ma wo come no. Into one edge no enye kra. Omo ne ma da wo come no. Accident be be wo nya kokoko so na 5 is happen. Udru ba bi aturi wo ho ye na so tini minim. Utwa nsu bi otini minim. Ento fa wo ba wo come aka no bet me nya accident at any time. Wow. Yeah. Abe bia me wo we bia ma for ba wo ka mu e de na me yesese ya mo for ba wo ka mu e se ka no dwera no because you define aka no na unim se o kaka o kara koshim yeah okay o bibia na o kaka no kara koshim enti no the moment e ma ye fa wo mo ka mu de nyenyenyenyen nti se wutie me na wo ti sa jan ne ye se asofo bebre so ye mu nyan enye o mo fa e ma no wo ka tu die mo du de bia e wo su no hu se ka na e ko ba ko wo de ko le wa na bi e bu a ka du a ya pa ke si su de bi mu wo be ka se wa pa ke keke e ko so ba fo no pe o ko twi mo pe le du me ko so oba de em fa ba wo ke o fo ba wo ke mo e do how bra oba so e fa no wo ka mu ono so abra mo be ye basa na akwara ye fa ne ma me wo ka ma ye nyem na no so e anu na o me ye do indomie e de fa wo o mo ye to indomie tu se de ne de afa wo mo nti akwara no ba no so de wa big special mo de enko wa big say enko bu a no ma me no papa ko form ho ngure o ko form ho de o form ho nsuo e na suo na waro enti se wan sere a unya wa de yeta enti bu a no special mo de wan so no enye wo no a e ye ne ma me ne papa akwara da ye funu ho ho ti bi wa ha akwara da ye funu ma si o ma me no papa ko form ho nsuo e na o mo de wo a
to meet me wa obi obeso na ibia not nsu obeso na ibia not nsu obeso na ibia na oye wedding nsu ase saa ne ma ne koso e no bi won mo ko fa enipa wo nwura ma mo ti aftimba be wa no okay pogo ni amatugu omo na ohia be ma na oni be ma ne ko de mo ade ba chi ne be ma ne de ne mo da sense omo mo ti awale omo saa be yo ti obo mu ade ba chi ne be ma no mark bibire e de da no be say ah de ne twitwa me ho no e ni kunu mo ti ana be tinsan no ti saa de ne wo ho about spiritual marriage asemi a wo kan na no Eastern Region ha radio station bi so for bi kotina o say so for bia obeka say spiritual marriage aye we obi ogwa o na da manfo o say aye imagination obi medina na joda to dia say obi na beda na joda obi hu si bibi wo o say dia wu we kan no dabi o say ye no kro o boboa o say na say ya so for ma ba no wo mo ntwe ma honhom ne mfo mo ye adwuma so dia say into better radio station so wo pini packet into no asin ko say bia na no akeka go mframa mu okọ so dia say because kasa ye mframa se na se wunwura sunsum ayenka sunsum se enti asofu be prom keka sunsum se no mo ni sunsum uni be ya ko ka de ko ka be isam enti oni sunsum o ye preacher keka le ti so shut up his mouth se po bi ko tun onim de yakọ so sunsum onim de obi fam enti no sunsum se mo no uni sunsum a na waka wano aye den actually because onim ehun nim de ebi me fa awoda ayo mu miso mo spirituality bra wo mo bere ayo we no ekunu kura unya bi obu o so ma mo ata na aware to bi ase ekunu kura no mu nya bi echiru niema bi wo no mo a unhunu da nkase wo hunu ana wunni mu na ka ho asem aya da bia na ka chobi se wunni tumi ya nka chobi su wo tumi ye ba ko duru bia ya chire tumi afi no gina wa makam ana ya neti to be able to switch on the near no boa atom be o mu ni ani o e low key adwuma sese to dia tie so e be ada ya na nkwa an ya tie eche settings in the door settings in the door so na ka just switch on the ni ho ohunu bibi da ya no mu dia ya wura mu nti ya ni mu dia ya ka I say imagination and I so for no fast so now amode na obedu owa obu be me bia say the condom nti okoda na aye ne so bi fa no scientifically no bibia say ni ho ene ono na ehunu bibi da to kia tie ono na wo hunu bi mpacho fa no Revelation 17 men kan bibi wo ho de sofo no ba go na ya mu nsuo munya atopabua na de mu nsuo tro no to kia sia atopabua na de munya ya sofo no mu nsuo Bible no na mo nso no mo timi a kire cho mo hunu se bibi wo wiase kan yanko o se na abofo ba so okrokura nkuru wa nsu mu ba ene me bebe kasa se ba na me nkire wo dwamanfo kase a o ti nsu opi ni so atemu mu onu na wiase ahemfunu na bo adwaman ne na adwaman mo nsa bobo na o tete asase so o se no o de me nam hunhum o so de me ye de nam hunhum akwa esra so saa na me nti adifo na ya de mo be ya na de bre na de be fa mo nam hunhum na ko sa na de mo gu atepa na na hunhum aboginis abrosra di wi tofe pada spirit ni ko no abre kan yanko o se o de me nam hunhum ko esra so o de me nam hunhum ko esra so na me hunu baby o se me hunu de ai o baby o se me hunu de ai o baby a wo te abo akoko a busu sem bi ahya ne ma na o baby wo tre nso ne mandu o so wo de ai e tre nso enti wunni sunsu ma ba de hunu sa de ai e tre nso ne mandu o ba ne sha atade afase bre ne nkrawo na wo de sika ne aboden abo ne ahene pa hye no sa na obai kuta sika kuruwa o so obai ye dan okuta sika kuruwa ana chiwade ene na dwama mo fi aya ne ma na waturo di bi won mama so say ahintasem wo say hintasem Babylon kese nti wonni ani a wo ba de ehunu ta Babylon so o ye hintasem wo so oba no spirit ni atwo ne nim secret ahintasem Babylon kese no won ni wiase ahemfu ni wiase asofo edi no Papa, spiritual marriage, yeah. Obisa, because of your friend is saying, the sperms are you be send the hour in the show,
ɛno nti na ya ɔso da ayɛ sɛ ɔne obi da na no ho yɛ no kono sperms ye tiri jonso empie nti bibia okana empie da okoti amerema wo sperms empie nti bia ne ma okoti ne bere mo yes so bia se obu a me wa na wo twetwe na bie because no one twetwe na empie so dia se but se wo da na bie dia it means obi a be yagu so also da untimi imagine wada onipa bi ada o ka ni pie e ka body no sanity oba osi edu ne birthday a enye no onye mfama sase na asase mfa eye nepa emfama na brabo e wo nfie na oba birthday so stress wetin the communion wine wetin the nsafufu wetin the ensa yede was stress wa pepe findi wo hwie gunsu ni wo dware okra idu wa wo de so dware okra was na wo doma nko besari adom wa pemu obompa ye gusu no atoko wa to apeti asase ne so abrofo ne krampo no eduru mine bia wo mo to emo ene ebru no mo de akoma emo no ma ogina ho no bompa ye uko je me ni manhama o tu kwayo o frequency o kasa wi no de apra no de agu nsuo mu aje ko bibini ni wote ase hwe ni wo abrofo no umben wo mu a umbeka so wo mu nji hu mu ni umben wo mu a no mu nim se wo mu yesu su ni ma fucking ese ye kwa bibifo kada no one wo sika se na yi King Charles na so the incense e shina o kwasi incense abo yeso fa kwasi incense pe wo frema no ata fada kama kwasi bi dia wo free ya mebofo common sense so yes here all right papa obisa se bosum ni mu nyina no eda ben na wode asase bompa ya ano ode mpa oh asase die we need da owo ho so yes here asase die anything bia we betimi abompa because no ye sorry ye itia na so anything bia obetimi enu titimi dem se wukosi da na wukọ pai asase wa gi bigin fi no asase na wode da de ekobom no ye kosra asase na ansa de tufom I miss Obi Abahman so I mean any so question in be phone line there is a course number hello okay me ba so first so FIFA but I'm saying you see and then what people see. And all time with you say I will offer baby. okay But we man cancel the sin. me ba try me It's a spiritual man. all right oh okay nipa na okay na wo man reference one all right yeah that's I think yeah ntimi mfa course ne e ba to two question na yeah the papa na ma e ba tudwa then na wa free direct no say course ne bi ba na e ba but who question na and I open church mu a na wa free the great warrior prophet Gideon of Oriya Shedo na we bisa no na church mu bi o bia no the amount about you call him say aka in few minutes na siabo yeah it's last word yeah me last word I make a true bia na say onipa bia quality to asase onipa bia fra asase no ade aye nya bia asase ne de maye ndi asase ni se bibi ha wo hwie sansuo bompa ye buso ye hwie gu fom nya de bia no begina so dem aye ko wo prakata prekete te say before ban ye ndi asase ni ye di asase ni e di nhira ni ye die e bebre ye enti de dumre bia ye okrada the communion wine pensa fufuo hwie gu fom sira wadoma mo ne sira so se o ma ne ma papa mra wa kwam na adie bia asase na de do nyina na e wasase so
asase ko bo ne ma ye good asase ko bo ne ma ye nsuo oyo ye ntu free form Machane. enu asase asase ne ma ye entale a ye hye enya asase ne ma ye eti bibia asase ne ma ye wonyame ebeye bibi a wo ka kira asase na asase dia ma nipa nti ye nge sa de ntum na ye ndi asase na ete so ni na fa ye die ni nhira nye den emre ye nti no afre so ni metu kwan maba nti ya be so jare den na me ya do ma Friday bi ya ye cancel from 6 o'clock to 2 o'clock na me ya do ma this Saturday so no ye spiritual all night we are in warrior city dia ye hye all night ye ejemuja oba for 7 powers colon na efabra na ye nfa ne ma bi nka ho ne fa koka ho na hwede onyame ene bofo pani metatro ebe ye wa unsra ba. All right. Baba, also done by Papa, the next 34 hours, going to fast as if it's a number. Yeah, so person of Federal Prophet, I will be young was 0248 823 412 0248 823 412. Obey me so follow no all social media handles, Warrior Prophet TV. All right, but your number is 0248 823 412 0248 823 412. All right, we are need a great warrior prophet. You don't know for years, do and then any didn't call. Papa, Yami, I don't want so. Now you're trying to sell Beba. This year, Yantuma now yet to tell me kuna for no so. Bebaso. And tonight, a person will be a no my and send a bear. Do no more per se. Almost support and Omombra on board. No, na sena de bia o ye na wa bom pai de bia no na yesre wodoma nkoma base yi adom se dwumadi a na na duda nso afato ne hoso no eye dwumadi bia bible se wokwa wani ku okurani hu a ena odoma nkoma so kai eno ti yesi nyame eye akunafo ekunu sa na mesre wodoma nkoma ma wo se omma uyokudru honhom e wo saa de na wo de aba no na ye de honhom ene yetumi ene ahoten etaye chire obi bia na opese obeba beboa bia no you are welcome na obeboa wabrabo enye se de tie da bia da mesre bofo panin ene twedi ampo bese yi adom nyame se onka ho na omwa no mane ma papa nye den emra na oma station enko nanim ahohom bia ti station so mo pese enko nanim no wo sura pradan krante di akire mu buo mo nsuo no ye ka stations number 1 dia na number 1 radio so na ye den ebeka ho omma ye good listeners na fa yidi ni nhira nye den amma na mi jawo kesi nyina so odoma nkomansa se won nhira no mo a o e woni di mu ti amen. All right. Mama, you better dance pa. You better dance. Yes, that's I mean, you know, the date now yet by no. I think for ye ni mo be di hun komo actually. Ye finalizing the dia ye ni eti for be di hun